twari tuziho ngo ko ibitego bine ahubwo bakiza Imana ubutaha tuzaba reka twumve uruhande rwa ibikombe byinshi simbyanze pe ariko igikombe bazacyumva mu mateka iki ngiki niba nagitwara bazayitwara muri serumu itatu isigaye ni nka finali baragura ibitego ubu ndabizi bagiye kugura ibitego hari havuzwe noneho ko ikipe ya Kiyovu Sport Yes, kanangire ngusuhuza kandi nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye. Turi mu bafana ba Kiyovu Sport aho habura iminota ibiri ngo ikipe ya Kiyovu Sport ibashe kuba yegukanye intsinzi uno munsi ikaba imaze gutsinda ibitego bibiri mu gitego kimwe cya APR. Ku minota 34 Emmanuel Oki niwe wahise wigaragaza rwose atsinda igitego cya kabiri cya Kiyovu Sport. Hari hashize igihe kinini Kiyovu Sport atsinda ikipe ya APR. Kuri ubu ngubu ikipe ya APR iyoboye umwanya w'agateganyo wa shampiyona y'u Rwanda irusha Kiyovu Sport ibitego bigera muri bibiri. Amanota barangatse kuganira n'abakunzi ba Kiyovu Sport nk'uko murimo murabibona bazi kutubwira uko bakiriye uno mukino. Reka tubane kana subscribe, like, share ndetse na comment. Umukino wahuzaga ikipe ya APR ndetse na Kiyovu Sport ugiye kurangira. Turi mu umukino urarangiye. Reka negere bamwe mu bakunzi ba Kiyovu Sport tuganire nk'uko murimo murabibona igiye bitandukanye. Nizere ko abakinnyi murababona ati merci Kiyovu, merci ati merci Kiyovu. Tugiye kuganira n'abakunzi ba Kiyovu Sport ati merci Kiyovu, barishimye cyane nk'uko murimo murabibona. Ariko mu kanya gato interview z'abakinnyi abakunzi ba Kiyovu Sport tugiye kuganira nabo batubwire byinshi byataro. Reka twegeye umuvandimwe hano atubwire ko yakire intsinzi y'ikipe ya Kiyovu Sport. Mutsinzi ibitego bibiri kuri kimwe, wakira intsinzi nyakiriye neza cyane kandi ndabakunda, nzahora nkunda Kiyovu. Hari hashize igihe kitari gitoya ikipe ya Kiyovu Sport atsinda APR. Mu byakire bane tumukaze tubwire komeza tubwire ko wagize ubwo komeza tumusaza jewe numva na Kiyovu intsinzi nyakiriye neza, ndishimye nk'umukunzi wa Kiyovu uvuka Nyamirambo mu Ibyogo, nkaba nkorera i Remera mu Giporoso. Ndabwira abafana ba APR bari mu Remera mu Giporoso n'abandi bose bazi izina Simba bamenya yuko iki gikombe tugifite mu ntoki. Musaza ndabona ibintu neza ibintu ni amahoro, tutsinze 2-1 biri turusha igitego kimwe. Dutegereje jiniyoro yayo ariyo yita Marine ari Nyamirambo, nuko yikubita nawe nka 3 kuri 1. Amagambo yatangazwa ku mutozo wa Kiyovu Sport ngo ari ruswa, ariko bikakugaragara ko babeshyaga ngo ko APR yamuguze. Ibi ngibi babitangaje babwira iki ko bari President wa Kiyovu yaje kumwegera amubwira ati bagwaye angahe nyakube 3, arababwira ati pirime n'ibihumbi 300 buri muntu mwemereye. Kipe imeze neza. Reka twegere bamwe mu bafana bari hano batubwire uko bakiriye intsinzi abari hano. Assalamu alaikum. Sawa ni original. Turatsinze bimeze neza. Yewe tubyakiriye neza ko Kiyovu itsinze APR FC. Tupa ndani Kiyovu tupa. Ati merci Kiyovu, merci. Grand frère, mbere ya byose twandanguza Sarumo, ndashimira Imana, Allah aradufashije intsinzi turayitanye. Imana ishimwe kabisa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Natsinzire neza, intsinzi neza, ndishimye. Kagayigo kavuga ngo APR ntago Kiyovu byitsinda tugakuyeho. Bakuyeho gapfukamunwa nanjye ntsinze APR. Kuri ngo muri ayirabarushe inota rimwe gutwara igikombe turanganya, nabyo inota rimwe turanganya, iturusha igitoga kimwe.
abakunzi ba Kiyovu urabizeza mbizeye ko igikombe nta kimbe n'imwe igikipe usibye APR kandi turasaba Imana ko tuzagitwara inshallah. Sawa ndagira nkubwire ngo ikipe zose zano mu cyiciro cya mbere iyitwa ngo ni inkuru yose atatu nayo yikuyeho iyandokotse ko ndi muri covid n'abafukinyi banje badari bamwe bataraza nyeretse ko abakinyi bahari tafa kuntsinda agapfukamwa kavuyeho ngo muvanyeho n'amateka ibyo APR agapfukamwa agendanye n'intsinzi yo gutsindwa gikona ndagifuye amazi yarameze neza cyane. Okay, reka tukomeze tuganire n'abakunzi ba Kiyovu Sport tubiza ko nyuma tuza no kugana mu biryogo tukaza kubikora neza cyane. Salamu musi meze neza prestation merci uri umvita nyuma yo gutsinda ibitego bibiri turagitwara icyizere w'abafana ba Kiyovu Sport ni iki no gutwara igikombe urabona dusigaje Etoile de l'Est Espoir na Marine no gutsinda tunyagira. Reka wenda tugane ku musozo ariko nganira na bamwe mu bayovu hano inyuma ndi kumwe n'abapapa. Meze neza muratsinze ubyakirute twaravuze ko ari finali yari uyu munsi amanota tuyigiye imbere ibitego amanota hasigaye imikino 3 igikombe turagitangira ahangaha turanganya amanota turahagarika shampiyona babikubitego biriya bintu byo guhagarika shampiyona bahagarika icyamahoro shampiyona ikomeze. bari bavuze ko umutoza ari ruswa ya miliyoni 6 ni mangi demu biriya byose bibaho. Okay, reka dukurikirane ibindi mukwande subscribe like share ndetse comment kuri Ishyaka TV 50. Reka dukomezanye na mama Fauzi meze bite? Ni sawa. Ngira badukurikiye mu kiganiro ko bakira intsinzi ya Kiyovu Sport. Intsinzi ya Kiyovu twari tuyiteguye. Twebwe bazajya bakora hanze, twebwe mu kibuga tubyerekane. Twebwe mu kibuga turabyerekana. Urebye mwakoresheje imbaraga ngo mutsinde. Oya n'ubundi APR tuyishobora uretse yari amakata yo kuroyo hanze ariko mu kibuga tubarusha ku bakinyi gwara ku mugardie kujya ku madafaka. Umupira wigaragaje twari tuziho ngo ko ari ibitego 4 ahubwo bakiza Imana ubutaha tuzaba reka twumve uruhande rw'abato Kiyovu Sport nyuma yuko mwe mumaze imyaka igira muri 5 mudatsinda ikipe ya APR. Duhe n'ibyo ko babasifuza tubwire ko byakira. Njye bitangaje mu gitondo iri range njye ndariraranye nabanje kubivuga ngo APR niba aramuka bayisifure neza njye ndayikubita nubwo atari kwitwaza ngo abasifuzi bamenyera abasifuzi babo bagendana. Bivuze yuko APR kuba abasifuzi bitwaye neza n'impamvu atsinze Kiyovu Sport itsinze umukino uyu munsi 100% ntabwo yo kuvuga ngo 80 ngurabona 100% kabisa abasifuye neza. Ushaka kwitwaza yuko imikino yose APR mu myaka 5 imaze APR ibatsinda no kuba ko abasifuzi bose bahoraga basifura APR abasifuzi bose ndabiyambye ko basifura APR igenda na penalty bizwe. Hari bavuze ngo kuba agapfukamwa kavanyweho ngo ni igisabo kuri APR intsinzi kuri Kiyovu. Perezida w'igihugu yarebye aravuga ngo ewa Kiyovu kwe kugiye kubita APR mbakuri agapfukamwa mutere mukubite hasi niyo mavuna afite umunwa ndakinduye zizi nyuma yuko urasirebura wakirete noneho kuba utsinze APR unayirusha ibitego 2-1 yatwaye ibikombe byinshi simbyanze pe aki igikombe bazacyova mu mateka iki niba nagitwara bazayitwara muri serumu 3 isigaye ni nka finali baragura ibitego ubu ndabizi bagiye kugura ibitego. Hari havuzwe noneho ko ikipe ya Kiyovu Sport umutoza wa Kiyovu yahawe amafaranga kugira ngo azitsindishe kuri iyo match nawe yabitangaje aba bantu babasebye n'umutoza barashaka kugira ku icyo ni ibyo ngibyo nibihu abafana bashaka kutwica mu mutwe njye ndavuze gusa iyi mikino ingahe isigaye abafana ba Kiyovu baze twirebere match buri match yose sifure neza APR nitwara igikombe wallahi ndabirahiriye bazagitwara. Tugaruka ku mutoza wa APR ukomeje kwihenura ku banyamakuru ndetse no gushaka kubatuka no gushaka kubihenura ubona bikuye ku mutoza w'ikitegerezo. Nje abafana ba APR nibanyumve nabi umutoza ADIL yarazi gutoza pe akamagaza discipline mbi umutoza mugenzi we aramucira mu maso rero kunashatse kudwana n'umutoza wacu yashaza no kurwana n'umutoza wa Rayon Sport bazamufunge bamufunge babanze bamubikemo nk'imisi ngabanze by'ibigori agaruka azaza ari kuri discipline. Arabamo baravuga yuko wenda agendera kuba atoza APR nk'ikipe y'ingabo z'igihugu hari ikintu agenda yitwaje ngo ari abantu bashyigikiye inyuma ngo by'ibiki bazabanze bamubikemo nabo bamubikemo imisi 2 akabanza kariya kuri amukeka muri brigade
yagaruka kuri discipline wari twaza kuri n'ugusebye igihugu wangu n'ugusebye igihugu uracira abatoza bagenzi bawe nubahemba nugira iki ngo ko bagutsinze ugashaka ku Rwanda reba ngabura yashe ejo ndi yacira umutoza wa Sport nirandi discipline njye mfite umwana ibaze ngo nimba bonye nimba afite ADIL afite umugore n'abana akabona ari mwana bakabone se remo racira abantu bazapfa nirandi discipline burano bubabona izina ryo njye nuye mu biryogo imbobo yitwanye na mugenzi wayo wala baracirana mu maso nese ubwa ADIL simututse pe aranambyaye ariko irani discipline y'abana pe bari hasi ahinduka iki ku mutoza bagiye kuzabasifura se n'abapolisi bari mu kibuga wangu ntabwo bibaho ejo ndi yafashe umutoza wa Sport ashaka kumufata mu mashati biba ngombwa aramucira uziko ari undi mutoza kujya naho ngaye kuko yishingikije ikintu kiri inyuma ye kuko wenda ngo aba ari ingabo reka tugaruke kuri match nyirizina mutsinze 2-1 kuri adversaire uri direct bisa nkaho none bibagaruye muri course byanyabyo bumuranganya ni question ya difference y'ibitego techniquement match uyu munsi analyse wayidukorera nka Francis niye match uyu munsi nkuko mwabibonye kwaruku n'ugutsinda kutke kugira dushobore kugaruka mu gikombe mwabibonye mu gice cya mbere nababwiye bakinyi bire kure twirekuye twatsinze ibitego 2 ariko byari no kuba 3 canke 4 ariko twashoboye kuronka ibitego 2 niyo je kuri jewe twakinye match kugaruka baronka igori rya corner bagarukana muri moral ariko nitwigeze duta umurongo wacu tuguma turi strong muri defense turagarda score yacu turatsinda iyo iyi match yari match y'abantu bafite experience nka bawokwi wabonye nyine uko igihe ibintu biba bikomeye ashobora gustabiliza abantu ashobora kubastabiliza akabaganiriza cyangwa agafata umupira akagira difference nk'umukinyi mukuru mwabonye babedi bapichu muri defense naho atari iyo poste yiwe yabaye impeccable hagati abedi yabaye impeccable novuga abakinyi ba experience twari dufise ba mutyaba bagigiya ubu tugiye kurondera intsinzi ivy'ibitego bizoza biraza mu nyuma nugutsinda igitego kimwe 2 nukuvyaza umusaruro ma occasion turonka kuko no munsi match y'uno munsi yari funguye nibaza yuko twaronse occasion yo gutsinda ibitego 4 canke 5 kuko uravye mu minota ya nyuma occasion ya mugenzi occasion ya bienvenue yari amagore tufe ariko kubera novuga na fatigue gato akabakaje ukasanga umuntu ashoboye kuratigore rero no kugenda buke tukarondera kwanza intsinzi hama turiko turakina neza ndazi ko n'ibitego bishobora kuza coach ari abakinyi babijyangwa kuri commentaire ari kutinyo